Tātou tatalu. E mo lava o na mātou vi ia ma whaaftaia la ua whio. Le tua tolu tasi pa ia le nei afiafi. O no lau le lei ma lau sili ese. Mātou lau lua sila whai le li e ma lau ainga i lunga o penga ta whailangi. Mai se fo i le li e sio mātou watu nupele o Samoa mai moa whaafonga mai nei vaenga o le afiafi. Ai mātou te le ila aloa le tua, mātou te mana o mia lau wheso soani. Mātou ole mawala watu i loa nganga pa ia, e wheso soani ina le tua, le polo kalame a lau whanau le fiafi. Le ase vaenga o lau a fionga, e tō mumusu mai a te i mātou le fiafi le tua e ala i le moli mau, o le tautinonga le ne fiafi a lau au auna. Ia whapenale atua o na whaamalo sia i pēr le tino ke riso, e maise o le mātou ngā lulue ai mo oe malofu na ngalu. Whamanuia le atua i so se tasi lava i whapenao na maua mai le polkalame le neia fiafi, whaasoa ilo le lei maloma tautia, maise le ali ia lo whangia lau au auna, le whaanga ngana ina le atua i lau upu whetalai, a nganga pa ia, Fesoso ni mai le tua ia i maua le nei fiafi, whai ma moli mau, whai ma la waa le tua o lo tala le lei, na yo mātou tangata Samoa. Mai se o le lau tele o le tino ke riso le nei vaenga o le fiafi, whamanuia le tua, ta mam tina mātutua, mai se o au auna, whioi o le tala le lei le ali ie, o lātou tapo ia whaiva o Samoa, mai se Samoa, o lo whapenao na sala lau i so se tulangi, ma so se tuluinga o le nei laulangi, i anga le leila o whio o i mātou lava o na o ni au auna, a ia tūma watu i a te oele vi inga nei maso umai o i le whavavau, o no Yesu ala tuaila mātou tatalu. Amene, ma amene. E mo mua na toe whatalo whātu i le paia maulunga si o tātou atu no pele Samoa, i le nei vaenga o le fiafi lau mai mo whaafonga mai. O le toi whaupoponga fo le nei o le tātou polkalame pe a wala au mai le tua e pei o na iai le nei fiafi le ua sila mai mo mai fo le tātou ainga e le ngata i lungo le tātou Facebook Live o lungo le tātou YouTube Live. Ia e whapena fo i lungo le tātou website i o platform sia le anga i atua i le tātou au nanga i le finangalo le li. Ma lo le soifongia e mo le atfoi le fatulima ma le whamalo e le tapo inga maua Samoa le atu nupele mai lava i maunga te tele se i o i maunga iti e mai se o le tapo inga ta mam tina mātutua lo o whapenao na whaile whaiva o le tatalo leo ia wā whaiva ana tama whanau nei la fiafi i le mai mua mai o si o tātou atunu i wōma paanga e le ngata i lunga o le nei foi au unanga e maise o le tino ke riso. Le ia lo leo e whai mafonga le auna le tua e mate whatalofa atua le nei vaenga o le fiafi e le whangaloina le whatalofa i so se au unanga lava i lunga o penga te whailangi o lo lato wioina le tala le lei.
le finangalo le tua i so se maota ma so se lawa e mai se o so se tuluinga o le langi e whatalo whatu le au nanga le Global Kingdom TV ia mai se foi o le ua whatasi ma le whatamal tato nanga o le Remnant Radio ia mai se foi o le au na le tua ia su mai sa mo nei vaenga o le fiafi e le whangaloina foi whatalo whane ia fiafi ia i lātou foi o lo anga le lei pea o lātou lango ina le nei misiona ina ia o le tala le lei o le finangalo le tua i se o lo mana o mia le whaotanga tātou sponsors uma ia e le to e tau whailu ia whamanuia le tua e tusa ma lātou anga le lei ia tupu pea le whatu o lo tauto ina ia wā Samoa ma le tala le lei nea fiafi le ua mawhatasi atu ma le wauna le tua sunga le whawhengainga ia Paulo Mikaeli ia saustaimi o na whailo atu leo le swafa e mai se foi o le lalwhanga ma lo sai fo manuia pasta ni vaenga o le fiafi ia ma lo fo i sau no le sunga le whawengainga Mikaeli au vat fo le fiafi ma lo la vole se fo mo man langi ma le fiafi ma lo le sai fo manuia e le peona to atu le va no e lo sunga le whawengainga ia po la ho se mafua anga o le anga i mai nei atu no ia wai o manato tangata ile manatu ia o le tua ia e whaftai le li ono le avanoa le ngata o leo whailo i malau sunga le whawhengainga ia e mai seo se avanoa maua lunga nei fo i tua ngā ruenga ia wase moli mau o se tautinonga e whamanuia i fo i le tino ke riso le nea fiafi ia le ua tau tu waila wile ele o te roa, po le ase mafu anga o le arai mai fo i neia tunu pasta. Ia, whaftai lau sunga le, ia ngainga kaele, ia o le, tai fo le po kalami, ia po le fo lo whagu le fo ia unanga, au te tonua lau lo fo, mai mo mai o tātou tangata o lo whangaina le fo au unanga mātanga o fi, ia moli ai le fina ngalo le tua, e tuksa mo le whafsili le fiafi. Ana mafuanga la fo le malanga mai le tunu ia ono fo tanga fo ia pe ona fenga yele ka le sia fa tonga le tu nava yaso o tanga sa amtalia astona ia se ia pa ia me fo le sforini tona itune ia pe o mafuanga na wa solia i fo to le sal ni va tau fa ungo tau sanga ba tu la le sanga le su moni ma fa maoni sa noanga pasta wa le sa tatou yai foi ni so aso le fa moi moi la se manu lau tio ni tau sanga tu sa ma fa moi moi le kalesia pe ona wai mai foi ni tau sanga ia sa fa tu a foi ta lo lot sa ya foi le tu e fa tu e fa moi moi le fon tanga a wa pe o le fatu langana la le ia na fontanga e te lua tau sanga mo suia o fontanga le ale la langi le fatonga le tua e a foi la autu i vai fono taktasi e fa autu ia le fa mo o le tau sanga la ni fa autu le ia fu tele mo le vi inga o le tua amen ia fu tele pe o nana sa nga ia o nga ma se mina ia fa pena fo sounding ai potetas ia sanga ia fo ia onga ma la ngoi no fina ngalo le tu ile tu le umon fa tu langa ma o mai fo ta le lot ia nga ia le fa mo mo fo tanga o le nei fo ta sanga bi ele tu ma lo fa tai le o fa ai lo fo ile mafu anga o le anga i mai i autero nei ono nisi fo o fa mo mo ngole kalesia se mana il mon lo tir ni ta sanga pas anga ia tu fo ta sanga fo e wa fina ngalo lava leo le tua ia fua mai lana whanau mo le vi ingo le tua se isa uno ia whalau tele wa le ngata fo i o le nai tua o le ngarwenga ia langa o tātou e wa ai tasi ia ke visi bale nganga whalua ia e pe fo ngatau e se mane fo fato fala inga ta le lotu ia o tel ton foto tele lau ke visi ano e sa whangai na fo ia ia tulang fo sa fa sa lau to ele fo tanga fo ia man to fo lau su wa fe tau le lau tu ma mai tau o tato ba le vai tau o tau sanga ia matai fo le pe ele fo me ke ia o pe la o mai nel fo mo to ba ai nga il fa nga salong o fe tau le o pa o ton wale
le tu ma tanga le ia ma tau fo ni pe ta u to telo Ia, ta ia. ma se Ia. e telefo inga to sol mu le ni skem sia e fa se na i fo i le le langi ma na ia la pe se fai tau fo le ko e tapu e mo to fa ma na le sia e po ala fa fi fianga i pati ma me fa pena awani fa ti le fu mai ia fu mai pele o ke sia no ia pe stalia tu ngai fa sile le fia ma lo fa tai fo i la sunga fa fa ngal tu fa ma fa so fo ia tu sa mal fa mo malanga mai sa mo ele ngata fo yo la sunga fa fa ngai nga mal fa tu ia ole au le kalesia ia i fa fa ngai nga mo la tu fa tu mai se o le au fa nga wenga mai monil sa ndonga e au nga mo tato uma la ia mai se lava le vai tau ia e fai lava si fai nga tai tele lu tau tele foi fa so songa ma tofto fonga ia le leile ona i toi ina ma lato fa to fa la inga e tapu e pea ia le soi fu na yo tatu tangata Samoa ni au lava ni se va norti Apollo e manu malo ina ai le tangata wa uma na ia tuto ina lo na ola modeli pe yo le tulanga na manui e fo loto wasa ia tolu aso sa o ia fa moi fa longo fo le upole to telefo sa nga ia tau past ia ta oso fo fa nga malanga nei fo mission na mai se fo lo la vatamata e ta o tele o ia ini stai mi pe ta to te va va ia tu fa ia le pe e te me fa le tono to tono ta to lo to fa ia le nga mo ta to malama e malia ile saunoanga la sunga fa tai tele fa tai fo il fa so ia o manatu fo yo le oso le leile mo tele au na le tu wa lo fa tali mai kalesia no malala fanga ia wale tamoenga ma le tautulinga fo il tausang fo lo fo toi mai ia le la matua mana ia le oso le tausang basta mana ia e fa pena pe fo ona sauno lo sunga sa le leia e so ta ua le fa i o le tausang ia ma mata le ile le tausanga fo wa ole mo si le fiole o fono tanga ni pe fo le tai lu tausanga ma fai o le sila lu tausanga ia e pe fo le na o fai a wa ma fa le tua mali e ia ia o le si lu tausanga ia wa vala uli ai so se tangata lotua ai pe la o ir swinga i lu tausanga le o le na o na le tu ma fa le tua ia a wa ye fo ila mala tu fo ye ta ia ministry e se tono le o e kane se te tasi o mo e vola male ama no la tona ia malanga mai au fa tasi ia se fa ye fo se swinga ia ma fa ye fo se fa so fo le o fa nga luenga ma ta de lot ia la to fo tiu te ma fa va ye nga lu wa me monia ia pe fa solo fa pe na nga ia o la to ia pe nga lu i matata ia fo te me sa fa i me lungo moni fa ma nei fa fe au ia fo tu langa tai o ka dese ia pe o mafuanga na o mana to tai lo ia a wai mai mal vaenga le ia fai foi ma onga ma se tapu e fo la to lo to fai nga lui vaenga ia al tapenanga fo na mo la to ia a unanga ia fa fai au ia fai fo la to tai lo pe yo le o se si vaenga le to fa la tele le tu la no fo tanga pe ona tenga ile ka dese ma lo fa tai la sunga fe mai moni ma fa mauni le fa sofo le vai ngole fiafi ole pasina le fo ile si tu kulanga le i lalo mai fo i le fa to fala inga to ina ma una le to ma si fo tai tai ia wai e ni si tai ia sei tu lo le ngana e o ti ale soi fe awele pasia fo ai ma na ia le fa to fala inga to ina o le ala uta pena ma le si tu kulanga ia wai ele mafuta i petato o se o le nga fo ile o le baba ai male fa longo le upole tu e le ngata le nga i fai fe au ma tai tai ale fo pasi tu la lo fa inga lwen o le mana ia o male la to tai ia ala ele le ona tapena le situ pulanga o lo nga i mai sa le ia pe yo no to e fa po fo va ngale e se ta ua wa me monia ia e le se fa va o to finga moni la le se fa va o to finga al man ia la le vo pe no sa no o le lo e le stu pulanga tapena le stu pulanga moni ia pasi mali fu ia la ua mautino e ia tu pulanga la ua pasi mai le fu pe fa pe na fo le
au nanga ma le vala au le tu fo ia tatou ele ia se fa va se tofinga moni ma vai atu le tu pulanga fa tu le tu pulanga ia pe fola na ia ile la ngona ma le fa tu la ngana fo ele ta le lotu le nei fo fonta ia se au mai ma ta o matata ia fa sort ia ma sa ia ile ia le sila fia fo i wa la to fo ia wa levo ngui mai fo ia fo va nga ma au la ga ka ni si o fo ni val au tu langa fa au ma ta ia fa lo longo le ka ni si le ngata au na le tu ia la to fo ni o le o lo te le fo la tu sao i tono e ka le si te tas ta nga wenga ma lo fa tai moni ma fa ma ni sa nga pas tele a o mista mi ta tenu no foi i va nga le ona ta ua foi mole mai mo fa funga mai o Samoa le va nga le fiafi ole tapu e ina ole soifua au no tangata e ta ua tele ai fa tai to ina ma tai le tele fa to fa la inga sa le tele fa to fa la inga ia awa ia tai ma la fa inga luenga e tapena mole ngā luenga le tua. Nei a fiafi a ele i la aloa le polkalame fo i e pe ona i ele a fiafi. Na ua sila mai sa moa i le tatou polkalame e pe ona masani ai. Le nā malaina i ona nei polkalame le o se polkalame fai taimi uma. A ese i wang nā ua ia nai malo fa alolnia al tatou misiona. Ia ona sumai fo i leo au na se i tala le o le tua e mai se o se tautinonga e tusa malwala ua le tua e pei ona i aile i polkalame a ele i anga ila i nisi vaenga o le tatou polkalame lau sunga le whawhiangainga ia ele fo i ona fausia se background like titi fo i le lava le alo le polkalame ia le ua sila fia si o tatou atunu fo i teilo alto o tele o tatou ainga ia le wala sila fia la sunga ia ia lava ni se la to lo tau mate mai ia le lava motor pau sila fia ia lo swafa ia o le to vine fo lo ngalu ai ia me se fo o afio anga ia ma me sa fa pena ona tupu mai ai le langa ai le avea ma fai fe au ele Italia tu le vala au le tu ma le nga fa lo aftai lo sunga afi ngai e lo le wa o mai tapo kala mil vaenga le pe fo ona sa ngoi le fia le ya fo le moto pa o si le fia wala fo mai moanga nei tatu tangata ia pa anga le fo i au nanga e pe ona yai o le fa sidia lo sumali pa fenga ngi fia po tai fo po kala ia lo ngo paulo mikaeli mai fio anga nei o sa anga si ia mo le vai sa fata o vaiusu ia fa pena fo ima fangalo pe o afio anga nai o ye tupu anga ia le pe ye anga ima yai o le lo fa fia nei le ka le sie le Assemblies of God papa love lima o ina le o lo au na ile li ia tu sai fo la na val au le fo ya inga wa le vala o le tua ia ma una mata mai o le tausanga iwa van tasiva iwa valu na ma le vala o le tua ia ma ua ia alo tulanga la fo i pe ele e fo se fa moi ma se manat fo le tulanga le na pagale le ulanga sai ai ia o i lotu ma anga fo i kale se ia ile se ma fo fa pe nai tulanga le vala o le tua ai o le tausanga na vala o le to ia ma o le kane sia le o manga luel taimini ia mata mala o le iwa valu ia se ia o mai lava le taimini ia pe o le kane sia mua le o ngalu luele vala o le to le o lus funga le o le tausanga o ngalu luele kane sia le pe ona ia le to sini ia fo le fiafi ma lo faftai lo sunga le ngai le o fa ilo fo ile tulanga o le tup anga fo la sunga le fa ngai ia le vai atu so o le fo i tate no fa tasi ai ma lo faftai lo sunga le ngai nga ono le wa mata ngo fia fo i ma talinga fia lo ngol tau tinonga le vai nga le fia fi
ai le ona o toi fo ila titi ai tua ono le matango fie o le bala au le tua i lo soifua fa pe fo le tina fa le tua po fia o nga sa a mata mai ai le olanga pe o primary school o le kolisi po le intermediate ai le bala au le tua e pe na mo le mau ne fia ia wai le fo ile fa fonga mai o se tatu watu no e lo pe English ni to wa nga fa tasi ya so ia le mala nga fa lo ya fa tai lo sungwe a fenga i mo fa sili pe nga mata mai fo i tu langa lu si ya pa so mai le ko le si avele ya a o mai le ile ang fa ya te minga primary teachers college ya pe taila o le tausanga i maru fitu o tausanga le sa ia i tono le ang fa ya ya pe taila o le tausanga le sa anga ia i loa i la onga fa au le kalesia pe o le tausanga tonu na ua fai ele interview o le onga le i tutui le tafuna ia o ina ro la sa anga ia lo ma sui le me anga ia i ua o le fai fa o wina le tu langa fo le anga fa ya ia wo fo lo so fu o tausanga le maru fitu se yo o tausanga te si va i sfu yo ina sa fa mai na ia o onga fo i tu langa o le a onga fa au le kalesia ile taimile na ia au le tausanga na iwa se fulu fa solo mai lava o le tausanga iwa se fulu ma le lua sa manatu i fo i ia o le uma fo e pe ia tatou oni la ia tulanga fo le manatu e fia fa au pea le tulanga o le vanga au fo le tua ma fa la tele ia le atamai fo le fionga le tua ia o le iwa lua sa fa o ila o mai la ma fa au le kalesia fiti i le tausanga tasi na le sa fa o to ia o ia to fo ilo le manga lue a wa le le fa tu la ngana fo le fo i ale sia ma le fa to fa la inga tai lo lotu ia a mai atu o nga i ona nga i la lo i committee fo le ale lotu ia manga lue ai e te tau ma survey la lo la to o na ia ma va i fo i po angi e kalesia fo ie te tau ona tu ia ile ia a wa oni ia pe o tu langa na sa ia sa nga lue fo se tasio o na le tu sa tu la i mai i komiti fa fo na mai tau sunga ia te te ia anga i mai fo la le ma ia le kalesia ngai i matatufu i matau tu fanga sa i le i vatasi na ia fa o pero le au nanga se ia mai fo ina anga mai le iwa tolu ai le kalesia ina ile pale ile tau amatai fo le kalesia le temilna ia se fo ina na ia tu fa au ia tau sanga le fo ina na fa i poi poi mali le po tau sanga iwa tolu ia o mo fa poi pom ia pe fo le o ma fo fa mai i sile me fo le pe avea tutala tafel so asusu mo le bele ia na mai lo le tausanga na iwa tolu nei ni sila ma no fo ai ma tau fai fo i tu langa le no fo nei ia manuia le o tu langa fo i wala ile ave matanga tanu ni tu no ia ele me monia na sunga ele ia se fa mo ko fo i samo mali o mai ni tu no va ai le matanga fie ia tu langa fo te ma ai mo ia mai fo i kale si au na ile ila lo fo tai nga nis fo au ia pe o ma na ia ni sila fo na lue na mai tau mali ia e pe tai la o le tau sanga iwa valu le pe o ta ua ia le amtanga ia sa fai mai lo pa loka le ka le sia le ia ile fai mo fie fo le toi fo ia el me mo ia ile fai mo fie le toi fo moni la o va ma ai le fa nau ia te minai to tasili a fin fo ana ia sa ama fo fo wa ile li wa ina wa vala mo fo ta yo nga we nga na tai sunga fta se lut ma wole o ma lo pa lo tai wa li ia o me mo ya ile fa mo fiel o sunga va fe nga to fo moni la ile tunu ia sa fa o fo se man o ngai ta ile nga tai
o mai singa masinga stasi se talo ai mafau le li ia le au ngā fo le saulo na tula ile man ia ai le o fa ma ni tawa ngai se fa ia ia uma masina na o pe fo le o mala ngona o mala au le tu ia mo ta pena lo le fo ile tu le na pe o na yele van au le tu le ka le si le pe o ta e o mai lava le taimi ni ia o lo puno no pe manga lue le mala au le li ia pe o se tele na le va fo pe o no sini ia ile tata fa tal no nga le fiaf wow vi ia le tu fa tele la vai la so mai fa fa ngaina mo le tala ina fo i o le soifuanga mai la vai le taimi fo ina a mata ia o onga ma u fale atu i kolisi ma onga fa fa ia onga ia ma nga ia tu ai lo i tutuila i la onga tu spa ia po la onga fa fa fe au e te le vala au le tua le ua moli mawina le fiafi fa funga mai o si o tatou watu no le alava sa ia i le vala au le tua ia i lau sunga fu i fa fea ngaina baba ai atu i tausanga ni e le itai love to low pasta e le itai o no fa nau ai fa tai le tua o le taimi nei ma le aso nei na tofa ina ele tu e te suma yaima ta fa so fo ile matautia o le tu ia ma fa ise tautinonga a tonu o le to tele o le ainga o ke risolo ma futa ma fa fonga mai fo le fiafi le fa to ala to sila fia ia le soifuanga ai le ivala au le tu ai ila suma il fa fe ngai si umu primary school ia fa yo fa fonga mai ni si umu le fiafi nei ia ave se pati o la auto tama whanau, o la auto lupe whalele. Ia mai se foi muli vai yusu, whangaloa, tele ne ia fioanga. Ia o fioanga ia sunga i whawhenga inga nei. Ia leo whai ma la auto lupe whalele. Le Kalesia Samoa na Assemblies of God i Papaloloa vai lima. Ia tausanga tasiva walu fitu le ala votele i whanau tu lo le ngana pasta. Ia le ala wa e tala ina mai e tala fulu fo le nefi afile le fasavalinga e le tu o lo soifuanga. Ia ma o wa ai atu ia e fai lava si te le o le processa le tu fo i lau suma. Ai le io o le taimi e whapena ona a ngai atu ai tutuila, a ngai atu ai fiti tausanga iwa lua. Ia mau o fo i le sila sanga o tulanga fai ainga. Ia pe ona e moli mawina, ma ngai mai e nei atu no. Ia atu e tau fo i sa moli nata. Ia e moni wha mao ni sau no apa. O le wo o mali atu no na whanau ia. Ai malo wha tai o le aunga tonu lea o le nei polkalami. Se i tautino pea le matango fio le tua. Le ala ua whafonga mai fo i Samoa. E o le ase langona ia te oe pasta lau sunga i whawhianga inga. Tausanga i tasi iwa valu. O te iloa o le tausanga lea i le iwa tolu lea sa whai ainga i manga i mai nei, iwa whai, iwa lima, iwa ono, iwa fitu. E le o le tausanga i tasi iwa valu e whai o lua ma whai whi au tausi no. E iei lava tautu nunga pasta pesa i ingi ngai ministry sa enga lue i tono le vale, i te mtoi fo e toi Samoa. E li avea o lua ma whai whi au, ma le ngang whanau. Aftai le vafsi le sunga vafenga ia a ye fo ila nei ini sila ngatai e pesanga lue fa ya o ngasa wa sa lo Hastings sa mato yai e fo taimi sa ngai mai nga ai man e stas fo ta le lotu nei i New Zealand le vatele na fa ilangi fo lo mo sa ta funai i Manasko o tasilena kana sia sanga lue ia ma fol ai le fionga le tua ai pe o tele a le ro langa nga lue ni Zealand ia o lo Hastings sa vem fa ia nga sa ia o ma o fo sa va ia tu langa le youth mali o le ma tiute na sa fa i ma ta i le talobo ia i le nga mai tau ia o se no sunga fa fenga o le to tele ia limo se fulu mo tupul o talobo na mama ai le temilna ia masalo o
o le tau tele na o le si ka le sia Mali. ia ele fai mo fie fo va vai ngam me te lavo Moni la. wana te si la fia ia ai fa fta ia ile to ile amano ia sa fai fo i ona fa so fo ia ile fina ngalo le tua ia ma o fo ila to e tu se mo le upo le to ia ile to langa fo i mo le so fuanga fa te lavo pe o nai ministringa sa nga lu ai au ia fo i to le tu no mai le iwa to luanga ile tem fo ina vala au ile tu ile nga lu ngai samu Ma lo faftai pastor ni wa nga le fiafi. Le alaua mo o mol ma wina le ngata ia tau nei. Ia o sio tatou ai nga fo i lungo penga tfailang. Le ai ele i wala au fua ele tua tangata na sila mai le tua na ngalue fa maoni ai le Italia tu wala au le tua. Ole fasilila le wo o itafa tal no ngal ni va ngo le fiafi. Fa mol la wala sunga fa fe mai. Ina ua o mai le wala au le tua. Ua tapena o lua mo le kalisia. Le ase la ngona. O le ase iai lawa taltununga nei fo ini lu tau. O le ase lua tali atu i le tua. Sa tau iai se fite na inga na taimi pe sa mauti no lava i lo loto mo lo fina ngalo le wala au lea le tua mo o lua. Ia le lava ona fa ilo me lau sunga. E au ngafo i mo tama whanau o sio tatou watu nuu. Ina ia la ngona le leile taimi e wala au ma iai le tua. Matali loa le wala au le tua. Ma le nganga whaaloalo. Ia, whaafitai. Ia, pia fo o ngata ua le tūlanga lea. O leo o mai New Zealand pe o se. Ia, wa se fo le wa ai ma le. Moni lava. Ma le mai tau le fo. Ia tunu o lo o tau sine o mai fo. Le tau tele o se tatou tunu i Samoa. Ia, a le me moni a fo i pe o ta ua. I le fiso tai mai le tai o le lotu i Samoa le ngatai. Ia, i le whaingo fie. Ia. Wa me moniala to ia e le se lo tai te fo i tai tonunga e mo lo le no fa fe awai tangata ia mo di lo ia le fa pe na la ma ua lo ma le no e fo mo ta ul te mo tona ia na fa ta sanga la tai fa mo mule to mai se ma singa stas ia se ma sa ili e ma te tano wa tu le tu ia po le vala au le tu ia ma u pe le wa se to fo le tite to la tano o le tausanga iwa lima na mātou fo i Samoa ono le ngase ale tinal mātou a inga. Yeah. O le tausanga fo i lea. Na whai le pālota le kāle si sa sina i Savai. Na mālo i le maingoa. Na mālo i māua. Ia, na tausanga fo i le toi ina ngā taimi sunga alwa i le sala lea ua malanga tu whafo mga lue. Sa ngā lue sa napu taimilina. Ia, ono māua lea toi fufu e toi malanga mai. Moni la toi fia malanga mai mafuanga na male tali ai le vala au i le kale silnga i sasina ai ina ua ma toi fo mai lama pe fo ngata ua ia ele fai mo filma toi fo i Samoa ai le fo na le na laina mana mia la se tu mo ya sia bano se masinga stas se ma talo mo sa ile tu le li ia pe ia se fa mauninga o ma ua le ole a toi fo i sa e pe lang sau no lo suma fisi fo isi tu lang fa fanta memoria ma ile mau ile mala ile ia se fanta mali lo and pau tu lang fo le o le ma fine pe o ngata ua le ana o le nin fa na ia o ma tilo la ia tono la fanta lo na ona o termina foto a fa no ta sanga le termina ia ile fa no filtro fo mali lo ia pe ta ila ona i te tono masina le ia sa ili foi ma na pongi ma te talo atu le li. Uma lol masina le, ua ma wha ma nia ua ole mala aule ale atua taunga ma toi fo i Samoa. Ia ma ta pena loa ma toi fo i loa e tangi le mala au e pe ona iai ia langi taimi pe fo ona iai le whaafsiri le nei fiafi. Ma lo whaaftai. Le tufa fo e ma le whaasoa mai o le whaasavalinga e le atua fo i o le soifuanga e maisi o le walaau le atua i lunga ia te urua sunga le whawhianga inga ma le whaltua e maufa fo le loto ma fia whaalongolongo fo i le matautia o le atua ona o mea te tele whaia e le atua o mea e le mawhai e stangata na whai
o le mea le o ile malosi o le tangata ia le mai tau atu fo i le mo le mau ni vaenga o le fiafi sa tu lava o lo loto i le li ma vai atu i le li po lana wala au moni le mo o lua e whaftai le wa e whasoa mai tufa wa lola ngona mai lava i le li e le ei fo ini pe o ne sa no whawhainga tā ia e mai se o ni mea whainga tā sa tau whapena o na whawhainga tā na lola ngona loa tu lai loa sa no me lo su ba lo whaftai o le tūlanga na sa moa o le a fo sau whafunga mai le vaenga o le fiafi pe a wala au mai le tua wa i tal tonunga pasta pe o le e le o se mea fou pe e a le whaiwhi au tangata pe e le o whaongai na e le tua a iei lava le tal tonunga ma le fionga le tua o le tele i o wala au ina o mea lofa mata lengi e whaongai e le tua so se tangata lava ma iei lava tal tonunga e le tangata soifua a whaia e le tua le iso naonga e pe ia upo pe Jeremia na wala wina i tātou e le i whanau i tātou manawa o tātou tina ia se i sauno i alau sunga le whiangai ngai au ase upa malosi i le tūlanga lea i le nao whaiwhi au ma le ngā whaalo alo aftai lau sunga whiangai mana i leu e lau samwanga le fiafi ma le finanga le whaali e fo e le na o le whaiwhi au e ngaru e le tangata ia le ia pe ia fo o le upola apostolo Paulo le lo mga suma lu fo po ono lo ese fo ia tātou me tufa ina mai le alofa tūnoa le tua ua fo inga mai ia te tātou ia na matolo le no whaasoa mai ia tūlanga tō whinga ma le whaongaina o tātou tangata ia pe tasi fo i le vaenga ne manatu nisi na o le whaiwhi au le pauna le whaongaina le ai e tele i o awala e whaongai tātou e le atua ia i lana wala au e le na o se le whapena o tūla i mawhaima au ngā le atua pe whaunga uele e le whesonga e whawha pa sumaltasi e tūlanga wha o mea lofa tangata ne e tūne mai nise whaima apostolo whaima whaima perfeta whaima evangelia whaima whaiwhi au whaima whaiaonga ia wai e tele i o vaenga ma wala au ngā ese na pauali mea nei e na e mana o ima fina ngā ruile atua i ole mawhaifole i tangata na havanoa i ole mea lasa i mai le atua wa ia tau tasi le whawhita au o tātou fo o tangata tau te mawhau fole le ia tātou unga tātou tele i oni amtuspa ia ilo ia te tātou sianga maa ai pe ole manato po kalami le fiafi se na pauali mea la fina ngā ruile atua ia e havanoa a le mawhai ole mea tau tino ngā le atua na te au mai ia te tātou mawhai ai ia e avanoa e ano noa i le la ai le atua le telo le mau whaanganga le fia le atua e whaanga i tātou mo langa tala le mali o se whala i au fo i lea mo tātou ma se fo i tupulanga tala vau nei taimi ma se fo i le sao o le tomai ai ia le leo na whaonga le tomai sao le sao no wai pe o le au penga malosi le wai ei nei a le kerisiano e tala ia il fina ngalo le tua ia ole tule i le media pe ona ai foi le au nanga i Samoa pe ona il tato le tio ma tato TV Samoa e se le matango fia le ona fa o ngava no ma fai to au watatala ile tua ia le foi wa fa fonga mai se tato wa tunu ma se lava to o te tala no lava o i to planga ono te fia lava fa so i to planga tala bo e te le wala au le tua ia te tātou au whai ni tātou nau i e ma na il belena sa ngoi pasta o le sa ili le tua le ase me wai langona mai le nganga o le tua pe tala noa toi se tangata ia te oi e leila wa se tauna e pito sili no e la talata ia i o lou taitai o lou tamafa le nganga te tauna e fesilinia mo se fina ngalo le tua o pe tu langa le e manuia e fole lotu e ia awane i waile o nganga uma mai le tua pasa wa wa ia foi me watu tupu ia saule swe mai o ia ai te langona la vai oi pe a vala o mai le tua
I o le walala lea na sa uni matapena i le sunga le whawhiangaina. O le au mai o le avanoa se Isaili, ma au mai se wha mauti noanga. I au na ngalue mai lo leo le tua. Ile i oe pole lea. Wale ngā wharuano. Ia, ki sa le ia la sa nuanga lau sunga. Me vonga e tā, ua kere le mawanganga. Ia man tō fo ila a onga fo e pe ona. Ia. Au ina ke visian, le tasi se nganga. O le nganga o tangata, o le nganga o ti apolo, ia ma le nganga o le tua. Ia. Pe ila e mana ia fo ile ta fa soa. Ia e la ngona e tangata fa le nganga le nganga tonu, le nganga o le tua. Le ngai fo te mi fa se na i tatu lava nganga. Ia e mana ia la, e sel mana ia o le whaalongo longo i le nganga o le atua. Amen. Mai fo la ta inga, e anga i fo ila e whaatino. Ia le whapeo la le inga whawhitau. Moni. E i whawhitau. E mawhai o na whawhoi e le atua le tatu i whawhitau. O no le na mawhai nga tatu usita i atu le me whinangalo i o ia mo i tatu. Amen. Le si vai ngata ua na e saunoa pasta o le ava no tangata. O le atua lau o le van whaatali mai le atua. Ala e pisi alis. O le sia fai mai se i o le teimi o le atua. Ala ua le van whaatali mai le atua. Le asa u. O mana tua le tanga stasi fo o na le atua sa o nga lua i sa mo. A le tala whaile. Ma nei e o le whapunga lea. Whapea. E sa ili ngā luenga tangata. A sa ili tangata le atua. Aleluia. E sa ili ngā luenga tangata. A sa ili tangata le atua. Ia ona la pe e whaavai le manatu lea. Tō tele o tangata o le tangata e wanoa mo le atua. Amen. Pisi solo tangata i mea o soifuanga ne. Ia wala i titeanga i tangata e mawhaina. Ia mwhain tātou whaapu whapea. O le toa le tangata e wanoa mo le atua. Amen. E pēla le whawhitau tele a le ro i nei. Ia e pēa whauna le aonga wholea Yesu le tu sea matai o whainga ua tele saito a uleisa u whainga nuenga. Amen. O tele saito o sina le saito a uleisa u whainga nuenga. A o le me leo te ilo le teimi nei. Ua to tele lau whainga nuenga. A ule ni sea wanoa. Amen. Ia pēa fuala i wa ia o ngā tuspa ia. O to tele la tau whau mai ang tuspa i. A whawhitau li le iai. Le ini sea wanoa. Moni. E le wala aureli. E pe o se toi tataranga lai titina. Malo. Whaftai. Sa mawhaso foi ma le sunga i Penyamina. Stasi foi polkalamen nei. Pe avala mai le atua. Sa whapela i tala le toi ina. Sa pe o aso ia pe sa pe a ngai umanga i sa moa ia i mea tau aonga tuspa ia. Al taimin nei. Ole sise no aonga tuspa ia. Paule tūlanga foi lele na tua lalo ai le toi ina. Ia le leo na whai. Ole tala la le toi ina foi lele. Le tele o tangata mai maa ue panga ia inga aonga tuspa. Ale wo mai foi le teimi leo ia aonga tuspa ia. Au fai pe mo pisi. E mo nei la sau noanga. O to tele la fai ngaduenga. Au le ini se ava no. Malo whaftai o le si te lole wa lama whai u fo ita polkalamen li vaenga o le fiafi. A le ase tā ua i le whafunga mai o Samoa. Mai se lava i tama mateine tupulanga talavou. Le tā ua o le filifili ino Yesu e whai mali ima whaole ilo nolanga. Ia whaftai. Ma whaaloalo. Aftai lau sunga whawhiangainga au tai e fo le vaenga o polkalamen leua. Ngai fo whangu. E se le tā ua. Le me moni ala tau ia. E le se filifilinga silinga tā ua. Ia. I lalo le lale ne. Na i lo le filifilinga ale talavo. E talia Yesu e ve mali im whaola. Le aso nafi sa awai fo istasi ka le si e to luang. In talavo fo isa whaola ina. Ia e se la nei o la le fo i. E pe o le, ia, o le taimi o talavo. Pe ia fo o le folfolanga fo i. O nasa ngatai e una ulingi fo ilo wanga ngai lunga tangati. Yes. Ai mua mai ala tupulanga talavo i whamanu yanga na. Be feta ta li I ma fini. Moni la. So a whafonga mai fo las tupulanga talavo. Ta ua ia e le ai se filifilinga sili. O a lava filifilinga tātou te whairo langa ni tupulanga talavo. E le ai se filifilinga sili o ngā tā ua malele. Nei lo filifilia o Yesu ke viso. E a me ma li I ma whaola I lo o langa.
ia ona ma aila le ano no ia o fa nianga le tu mal te ma ai no le tu a fa nga fo la o le tu le na mala e ma tu a fa ta ma ai ina o ma ve o ma fa nianga a inisi fo tu pulanga talo e se tau o mele e te tau tu pulanga talo vo ona fili tali Yesu e ve ma li in fa ola io la tu ola malo fa tai pasta tau a te le vaenga le wai e ia lava ia le taimi e fa pena iona nga i mai nga duenga al poli e tau fai e fa pong sai ngai ma fa tu pulanga tala vo le tau o le vaenga le o le talia ia mafai masoo e tala ina le fina ngalo le tua wai e ia le ari ko sa ufai tau ai pasta pe o le vaenga foi le sa fesilingia se tasio o fai fe au i longa foi le to tele o men poso le kalesia sa fesilingia la le au fasala la pula me o to tele i fa pe men poso le kalesia fa pe la tala al fai fe au o le simple ia o le go back to the basics o le winga le tala to al fai fe au o lau moli mau malau tala inga e pito silio na vave atu fateta inga fa pe e limas fulu tangata o le kalesia ai tofu lava tangata male anganga au mai lesa e longa wenga o se lau tangata o le kalesia a fai umalai vai aso umalenga wenga le a tatou o ewa talia Yesu e fai mali fa ola i le olanga o le vave fo i le ole fa ola ino anga so e taua o le taua la le o talia o Yesu e fai mali fa o le peona e sauno e tosina mai ia nganga vai mo lava ona baba ai mai ia te tatou ia ele ngata o winga fa alia o le amio ma o sui me uma pe yo le faftai atu le sunga fenga le tala ina foi o tau me le tala vo foi fa fonga maline fiafi moli mau Yesu isau ma ave se nganga ile kalesia ave se nganga i fa ina ile lotu ina ia tele mano no ni nganga mole malo le tua o sunga fe to lo afsili yo ta malo lo le ni va o le te va ia tu fai no mera matau sanga ia na utustusi ia la lo o moli malo sunga fe ngai luas fulu ono tau sanga talu na vea fai fe au ia o tua to tau sanga ia lea e peona e ta ua amata mai le malu fitu ia a fua ale leila lau fai numero longa winga wala talata e ova tolus fulu tau sanga o ngaluel fai fe au i to tonu o le ngā luenga farfatu tua pe mawhai ona your experience of being in the walk of faith au whafonga mai fo ia tatou ainga i mese lava i lui tau o le au nanga o le serving o le finangalo o le tua ina ia whamanato i pēr ma whafango pēr i au whatua ia pe o le tūlanga le pole ase i lau oe lava savalinga mai nei tau sanga i fia ma au nei leli whala i au i fwoi lau whatua ni waenga o le whawhi ma le nganga whaaloan ia whaftai lau fwoi le waenga ua o mai ele fatal tanoanga mal po kalame o le fiafi ia o tau sanga i valu luan faola ina ile nganga e pe o tau sanga le sali le wai i le li aftai fo i le tua ia onga fo i sa o mai ai au le i fai fitfilinga pe fo onga taua au tau sanga le nana faola ina ile nganga o le valu lua ia o me monia ia e le fai mo fiele savalinga i le li ia tal no fo lai me o tau ia amata mai ai no tau fa lo to fale ele fa mo fie wa pe wa fo tangata o ai ngana mo mo le le o langa ile li ma le tau fa ye le o ai ngama e ma to fo ma le ai nga ele fa mo fie pe mo tau o savalinga ile li ele fa mo fie amuia se ke siano ma se tangata fa tu fa pe mai e fa mo fie al me monia ele fai mo fi a esele tau le me o tatu pipi pe leli tatu tu mau pe leli ya ele ni si fai ngo fo le tatu te fai ina ia fa mau sali ya tatu ya leli
o le tātou whaitau i le fionga le atua, Moni o le la. tātou sa ili atu i le anapongi, o tātou tu le vai talo. Ia pe o tātou au penga ia Moni la. mawhai o tātou malosi ma tātou tutua i taimi o sfai e tātou e le fili ma le li o le lolang. Ia se o mai lava i tūlanga fule lo le vala au le li. Ia o e pe e taitonu fo i lausunga le whawhengai. E pe o si lunga o le ola ngalui o le tanga. Ia o le malo lo fo i ngā le e pe langa a matamata mai le olanga tau mawhai i olanga li liu i le li. Ia se o mai fo nga lui niso vaenga o nga luenga le tua ngai fo le mala au le tua mawhai fia. Ia o le si fo la nao o tūlanga o whaafitauli. Ia o pneumonia. Ia o le tauwha ngā si fo o le level o lo taola. Tuki nātu i le li. Amen. Awai e pe i whape nā le savalinga. Ia o le nganga whaafitai lama la tau i le li. Ia e le ia se a to per savalinga. Taime ia e maunga i fo manu. Ia pe fo lango ta ua le fo ia tu sa mo le mala. O le me monia lau songa whaafenga. E leo si tala wane ai. Malila. O le pe ia o tu fo ile kanesia ia le tūlanga fo ile le longa tama ainga. Le pe sa i leia tu nuu ma ngā lulu ai. Ia matua tele le tama ainga o tupe na maua. Al me monia ia le si tala wane ai. Ia i tūlanga fo au nanga ia tātou te. Ia pe whaalangulanga i tūlanga o si furuai. Ia pe e o lai le whaiwhia. A le me monia ai. E o atu ngā luenga ngā taimi. Ia pe to tasi se tangata o whai ngā luenga. Moni la. Ia i le fia awhio tupe na maua i le atu nuu ne. Ia. Ai anga i atu fo i le ua pe ua koe a mata mai nalo le soifuanga. O le me monia na i le mana au le. Asi ngā lui tau. Ua toi a ngā ia i lo e whiula le afi. Ia. Peo me sa i nei ngā ki ia o le ki. Plaka ki poki ia. Al mena i me mo i e ua koe whiula le afi. Ia. Ia e whaafitai le atua i le. Ia le tāua ala wala le o le mele. O le iloa le tangata o vala au mai le li. Pe ona i le au tu o le. O le pokala ni nefi afi. Pe a vala au mai le atua. Ia e la ngona o vala au le atua. A alu fo ila. O alava la whaafitau. Ia e iei lava le whaafoenga ma le whaatautainga mai le atua malana whaasinonga. Ia te tatu. O te sila fia pe whonga o tau. E leo se tala wane ai. O le tala o le whaafonga le anganga le atua. Ia. O atu le fia fitu pe moa nei e maua se furua i lusu tala. Malila. O e fika mai la i le tala le pe o no whamitala atu. Ia e fo se te leo whamitala atu ala vātu le whaafonga mai le tātou atu nuu. Ia i le tūlanga o seisi mafuanga au te whaamtalaina. I le taimini nei, pe a fua le taimini i tama a inga o le atua i le ngā nuenga le taimini. Ia i le whaatu saina ia. O le ngā taimi o ta ua fo i tūlanga, ia e o fo i tau mawhai i ngea tonu o e matua. Ia le mea monila. Ia whatu a atu fo i le ngā nuenga. E i le a inga na fua engel na tu tona i le si maripopo. Ia pe fonga ta ua nei te ufa fonga mele tu no ia se ma fu anga famtalanga Monila. ai ole fatu sai nga timing of fatu atu le ngalu ole ma ua lunga le sa ai steak ni sila ma ta ma anga tu a le fa fonga le anga Monila. Le sta la bane ia te le to mo wala timing ia mo tua ta ma ai nga le ka le sia ma fa olo inga ele tua tu langa longa ta ma ai ia ai misho fa mo ia ia tūlanga fo ila ia e le se tāwale ngata a saulea e whioa i tāwale lene ia whatoa moa ele pomu muli ia i se kaine mali muli e whaanga al taimilani ia salbeto e tasi se aingo le ka le si i se tāwale o matoa tumu al ka paka moni ia pera mai taulu i tau mai le taimi ngā le taimini a fua misalo a tosi se tala ia ole e matua kilo ni matau tia ma fainga le tua i tu langa ia ono long sa ia falang lango le tua pe lu tau a o mai lu tau ai lol tangata no val au le tua ia te awani alu eselo fa tu tua ngai le tua ele ave mai ele tua ima a sa wale tua amen malo fa tai la vai la suma fa fa nga mole fa so fo e mai so le tufa mai pe ole upule sa o le experience in the walk of faith
ia le watali atu ai mala fasili muli ona o le tā ua te leo tūlanga lea wai pe ona e sauno e le fai ngofia le wala ua le tua ma le mea mauti noa tupulanga talavu ma so se tangata o lo whaafonga ma le vaenga o le fiafi po le ale wala ua le tua e iai lava lui tau a le ua saunoa le au na le tua i au wala e mawhai ei ona overcome e tātou lui tau pe a whaila tātou te ilo o le atua na wala wina i tātou. Ia, moni mawha mao ni vaenga ia. Wai o le ua mato i tamau a inga, ele fuatasi fu se kalisia. Ia, sa luanga. E o ia sa e tumu ka paka o falsa. Ona o lea, mata utia o le atua. Ma le mauti noa el tangata o le atua na ia wala au wina. O le tangata. Ai, moni whamao ni peifo ona moli maule a nga i Samoa. Ia, ele whai ngofi. E iai foi tala wa te whalonga e tutupu. E ia tangata na saulu wala au ele yo. Ia, sa ole sa mwanga o kana ua. Maanga le. Ia ona, ai to telefone nisi sa malanga tu Samoa, wala au le tua nga tu Samoa. Ia, o nisi e taktolu masina to foi mai. E le to titi nisi na wala au ele tua e anga i Samoa manga ia to e ngai foi wala au malanga dunga fa fa o le memonia yo ko solo muli mai ia e ona o to foi le fa fitai ia ile tu pe fo ngata o lo i loa wa wala au le tu ia te mauti noa ia so fo ile tu pe afia ngai ma fa sanga ile wala au ma lu tau o so fo mali malo fa fitai talinga fia no le fia film tau ti o le tu le fo io lo sila miolia Samoa ni vai ngole fiafi le fo eva vai atu lungo penga te failava si to tele o mamalo le tunu Samoa yo na tulanga fia o lo fa pena ona fa fonga ina le moli mau ni vai ngole fiafi ya mai si nei tu nga wenga o lo fa pena ona nga lu ai ya le ava no pasta tu na tu pe la sunga ia ni alo faanga molipo ma se foi o nai tu nga luenga pe nei fa moi na malanga mai nei ia mai se fa la i au mo tatou nei vai tau o so i fuanga lo tatou ia pe e avanga le loto le mata mo fio le manula o tio nei tau sanga foi fa moi ia mai se ele ngata o le tu nga luenga ale foi o vai tau e toi o vai tau la le tapu e tai mi o conferencio e kalesia o le ala vai tau ma fai toi ina ma taita ina ia au mai to tonu ia le ainga o whātuatua ia le neva noa ma ualunga tu ina atu la sunga le whawhianga inga ia wafo ini alo whaanga molipo le ingata le naito nga luenga ia wauna le tua ma tu ina taitai o lo whaafonga ma le vaenga le fiafi ma se foi se toi kalesia i Samoa o lo tapu ai mai ia tau ainga ia ma se whala i au mo se o tātou watano peli au tātou anga atu le whaamana tuina o Christmas ma tau sanga fo nei tau sanga ma le anga whaaloalo ia mo moriaranga whaaftai se afia nei whaiasinga whaaftai ono le ama noi lungo nei fo i au langa na kusunga le whaafenga inga ia ia le atua o mea utapena i le atua ma ama no sami ia le atua nei fo i ama no ia vatu e fo se whaasoa o te manatu leo whaafonga mai le mamalu o tātou o tunu ia mai se fo i lantou e o fia ma la to vele ni fo ya unanga ia ma unanga e mai moa ma fa fonga fo yai e le telo ten ia ole la ngona le na ia ia te tununga ole fa soa ma le tautino fo ma se mo mau le le fiafi ia o faile fo ma sao ia i au unanga fo o lo fa tino tono e kalesia ia ma le vala au fo ia le tua ia te tatou mo le atula lo fa fo ile ia tata o le kalesia ia mai se foi au na le tua ma le tua mo sunga fono ila te umo e na malanga mai ia nisi foi malanga ile aso tao ia ma le foi vai aso ia mai se lo foi tino ke riso au nanga le tino ke riso ma so stasi o lo fa tino au nanga fa pene fa la tele ai le tala le tua ia ile fa mnyanga le tua pe fono muliatu ia lo faanga ile kalesia pa por lo lima ia lo tapo mai le fa ngaluenga mai la tu fo o lo fa muli mai ia lo fa le tua ma anga le tua
o le po kala fo i pe o fa tu ia le fiafi ia pe a vala o mai le tua a ona i upula me fa i wai se tau talanga le nei fiafi o lo maua le salamu se lau pe fo ona si le fie tatou ia o se faitau fa pe ona fa tu ia au na ile le Amen. mai faitau fo po lua yo tau au na tu ia Jehova mali fia al fe upu na lima fa mai awa ele le Jehova e fa va lava lona lofa e o atu lava lona fa mauni e le tu pulanga ma le tu pulanga e singa manatu fo le fa tu ia na fa tau ia pe ngo tau ia au na ile li a fisili fa pe ai sea e au na ile li ia o lo mau fa pe lima ni mafu anga tau lava e te tau na au na ile li mua awa le li lua awa lofa le li todo awa fa mauni le li ia awa nei solomuli awa nei fiungo fie au tatu ye fo le fa ungo le nei tau sang ia lofa mai le li maua se Christmas fie mas tau sang fo manuia se tatu no mai se na fa fonga ma pa anga le nei au unanga fa sala na ia ma lunga se vi ingo le tua ono le suafo Yesu amen Amen. Mole atu le anga whaftaitele, lau sunga i whawhiangainga, Paulo, Mikaele, pe foi le tina whaltua, ona o le whaamnoina o lo taimi, tu sa foi ma le whatala ulatu o tātou au nanga, ia wase whasoa o se mole mau o se tau tinonga, o wale whaamalusia pea lau whatuatua, mai so tino ke wiso, ili ne foi vai tau o soifuanga o lo tātou iai, e lo i neise manuia, asta, o le tatalo le unanga nei ia whaafualoa pe le tua lo soifua a wale au mani ngā luenga ia me se foi o le lafu ma moe pe o na iai mol silfia le tātou a inga ilunga o penga te whailangi mai se Samoa ia o le sunga le whawhiangainga o le kalesia i Wailima AOG ia o ia foi o le whaatama le tātou unanga le Remnant Radio ma le tātou TV Samoa whaftaitele ma lo taimi whaavanoina. Ia mai se o lea fo iwa e whaasoa matufa le afionga le tua. Ia mosi o tātou atu no pele o Samoa. Ia Samoae matua atu lau tau titi whaitama lea fo i se tala o le longo malia i lau whaafonga e matua atu inale au nanga Global Kingdom TV. Ia e mai ate au neima le wauna le tua. Whaamanu ia tele le tua. I whainga malolonga nei fo yaso malolo e maisio leanga yatu i le Christmasi matau sanga fo e iai leanga le leo le tua tatou o le lotu pasta aia so e se falisa i te anga iai ia e te tāpua iai le li pe o le afionga le tua ia awane i tu ua le whaapotipotonga o le uso ia alofa te le atu le unanga Global Kingdom TV channel whapea fo il tātou Remnant Radio ma tātou ainga i Wailima tātou Assemblies of God i le nei waenga o le fiafi ia lau sunga whengainga se isau nes tātou te talo i tapnia lo i al tātou prokalame le nei waenga o le fiafi ma le nganga whaalo alu tātou te talo whaftaitele lama le atua ia manoa lo mwhaila fo na mau e whasoa ai ia lo fina ngano ma lau tala le talo lava le atua i le whaafonga o tangata mai mo mai le fiafi ia anga le atua ma whaawawina pele alofa whaasoa mai o lau fio le atua no mātou tama talo lau fo i lau auna nei ma nei fo i au nanga tāua wa lava le whaalau te leina ma le uioina o le tala le lau fio iai lau whaunga ma lau whaunga e maise o lou tama a inga le atua lo mātou tama le a fo isi au unanga wa le atoa e ale le whaatinonga i le fiafi ia whaamangalo au na le fiafi fo i atu le vi inga i ate oe i lou suafa Yesu o ole mavala au tuai amen amen ia mai atau nei lau tau auna Pastor Mike sunga whawhengainga ia Paulo nei vaenga le fiafi ma te whaatofa atu i suafa Yesu soifua mai e manuia. Oh, my
Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Tawai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.